Van tema. Ameri su Vijetnamu bili jako mrzli, jako su puno mučili, maltretirali, sakatili, rezali stanovništvo, priređivali rituale crne magije, žrtvovanja ljudi, žrtvovanjem siromašnih Kineza, prizivali zle bogove, očekivali da će im bogovi pomoći biti. Zabavljali se tako što su civilima trovali radu, vežbali na civilima masovna zastrašivanja, izbezumljivanje zvukovima, a stanovništvo danima tjerali da trče po šumama, po rijekama, uglavnom vježbali metode mučenja svih vrsta. A znači sigurno su ono Ameri genijalci što zadnjih godina terorišu Evropu. Jer primijetio sam da Ameri nisu nikog spasili, znate, bilo jako puno poginulih i u Americi i Evropi, ali nisam čuo da su nikog spasili od svega toga. Znači, oni što nisu nikog spasili, oni su puno sumnjivi, Hrvati i Ameri, a i Evropa i NATO, jer kogod nije nikog spasio, očito je sumnjiv.